سەرۆکە ئەنجومەنا پارێزگاها مووسڵێ دبێژە ئەوێ پەکەکێ لێ شنگالێ دکە مەترسیدارە و پێویستە ڕێگری لە کریارên پەکەکێ وەرەگرتن و بەرپرسیارێکی ئەولەهی لە شنگالێ دبێژە هەبوونا پەکەکێ و باسکن وێ لە شنگالێ زیانێ بە بەرژەوەندیên bilindên Kurdistanê û Êzîdiyan digihîne. Emîd Aştî Koçer berpirsiyarê Esayîşa Rojavayê Diclê li Şengalê ragihand piştî azadkirina Şengalê li ser destê hêzên pêşmergeyên Kurdistanê gelek ji xelkê Şengalê vegeriyane ser milk û malên xwe. Lê piştî xiyaneta 16 Oktober دوباره ناآرامی وگریا شنگاله و 18 شعبی لگل پککی ریکفتن کوروش و اولهیا شنگاله تک بدن و جالی خواه سیدو چتو سروک انجمنا پاریزگاه موصل راگهانده که دیدمان ها در رجای 85 صادیش خلک شنگاله دی کامپان ده دجین و جه ترسی رواندنو بنچافکرین جالی پککی و خلک شنگاله ناخوازن وگرن شنگاله اروها چتو گوجی او ایزیدین کنها لشنگاله جیمانه جبر کریارین 18 شعبی چکدارن پککی و نبونا اولهیه و آرامیه لشنگاله دخوازن دوباره وگرنه کامپان و مال و ملکین خواه بجه بهیلن. سروک انجمنا پاریزگاه موصل سربار کرو گوت به تو آوایی که خلک شنگاله وان کریارن پککی قبول ناکن. اروها قبول ناکن که چکدارن پککی با آزادانه لشنگاله تفگره بکن و ریگریه لوگرا ریوبریا شرعیه انجمن شنگاله بکه. داوید سیدو چتو گوت که اوه پککی لشنگاله دکه اوه که خلک شنگاله لدجی هف هانده و اف چند مطرسیه که مزنه و پیوست ریگری لیوره کرن و دا زانین که بردوان پککی ریگریه لانجام دانا پروژه خدمت گذاریه لشنگالیت که